mutta se suomeksi voisi oikein hyvin kutsua. Ja Bande sitten hyökkäyksessä. Bande, joka viime vuonna näissä europeleissä kyllä onnistui. Tämä kausi on ollut hänen mestaruutensa viime kaudella. Mutta toki sen edeltäjä Ekranas. Oi, kun sieltä lähtee nyt aukaus ja kaukaa. Bande, varovainen alko. Varovainen alku, nyt sitten ne tulee todella pitkä avaus. Veli Uliseen nyt riistää pahassa paikassa, syöttää keskelle ja näin on kotijoukkueen maa. Siellä HJK kannattajia. Ja sitten upea syöttö sinne boksiin samalla aikaa kun sitten haetaan Dienge sieltä taustalta, mutta vaan Toivio kaksikko seuraa hyvin. Sitten tulee syöttöä perille ja niin vain on, että Ernast ja Veli Uilise onnistuu siirtämään isännät 1-0 johtoon toisesta paikastaan ja tässä ottelussa siinä se keskittyy, sen perille saakka menee. Ja 31-vuotias liettualainen onnistuu pallon jatkamaan eittämättä aika komealla siirrolla takanurkkaan ja näin Panevesis onnistuu siirtymään ottelunsa 1-0 johtoon. Katsotaan miten Vapainen siellä Tomasin ja Pallaksen välissä ja pitsässä juoksuinen Tomasin etupuolelle vielä. Erinomainen juoksu toki. Veli Uilisilta ja viimeistelyhän oli ihan täyttä priimaa. Mutta nyt siellä klubin puolustuksessa kuitenkin ihan selkeä uinahdus tapahtuu. Ja nyt siitä klubi joutuu maksamaan aika kovaa hintaa. Kaikki jäävät nyt odottelemaan. Tää takana Lopolosin syöttöä. Tomasen ottaa kakkospallon. Ostikka Keskinen lähtee haastamaan vasemmallaan syöttääkin. Mutta siellä on taas Barca Dubre, joka keskiarvo. Ihan kaikista peleissä lukemia ei ollut näkyvissä, joten siellä jossain peleissä voinut hyvin ollakin enemmän. Nyt lähtee sitä kaukolaukaus! Ja Diengeltä aika. Ja sieltä sitten ne seuraava. Ostikka. Lingman. Hyvä syöttö tai hyvä ajatus, mutta ei taaskaan Lingmanin syöttö mene ihan sinne mihin hän halusi. Nyt Bande siirtää keskiselle ja hän pääsee ampumaan. Niin Deliulis keskittää. Nyt Toivio saa katkaistua, mutta Goropsov tulee hyvin taustalta, lähtee ampumaan. Ja tässä nähtiin myös syy, minkä takia Goropsoville niitä 3 maalia on tehty, koska aika. Tässä aika lailla 5-4-1. Miten Panevesis pelaa. Goropsov putoo tuossa keskikentän pohjalta topparin linjaan ja antamaan lisätukea nyt. Blanche ampuu, hyvä kuti. Se ottaa kimmokkeen ilmeisesti matkan varrella, koska Sibelli näyttää kulmapotkua. Siinä Ostikka antamassa. Se tulee sinne aika matalana. Astakainen Lopolous lähtee kiskaisemaan. Ei menettämään koko ihmisen muurin läpi. Ostikka edelleen nyt siinä pääsee ampumaan ja menee myös se kohti maalia. Bande keskittää, mutta se tulee Multiroa kuitenkin. Näyttäisi ainakin, että terävämmin klubi tälle toiselle jaksolle on nyt tullut. Bande, Blanche kokeilee kaukaa, mutta täräyttää pallon taivaan tuuliin. Kadenovic, hyvä syöttö, De Vega pyörähtää ympäri. Nyt mennäänkö pilkulle? Kanella Polos. Pitkään joutuu Goropsov odottelemaan ennen kuin lupa tulee. Goropsov keskelle ampuu ja näin Panevesis ottaa jo 2-0.
Nikolai Gorodtsov maalitekijänä Mäenpää syöksy ennakoi hyppää tuonne maalivarista katsottuna vasempaan nurkkaan, mutta Argentiina pamauttaakin pallon suoraan keskelle maalia. Niin näin. Kyllä kotijoukkueiden kannattajat pääsevät tuulettamaan. Voitot ovat tätä joukkuetta koko kauden ajan välttäneet, mutta nyt näyttäisi, että se on aika lähellä historiallista voittoa. Vielä on toki paljon aikaa, mutta kyllä HJK pitää kohta tulossa, joten nyt seurataan, että ketkä tulee pois, mutta 4 pelaajaa kuitenkin nyt vaihdetaan kentälle. Joten valmennustiimi nyt sitten reagoi, mutta yhtä liian aikaisin ja nyt Tanto tulee taas Isännät aika vaarallisesti vasta-iskussa, syöttö sinne eteen ja peli 3-0. Näin on tulossa HJK:lle turpasaunan näköjään Panevesi sinne kaupungissa, jossa Isännät murjovat nyt paikasta toisen perään maalle ja Noel Mboui vastakentälle hetki sitten pääsee nikkaamaan pallon ohi Mäenpään ja niin HJK on jo 0-3 tappiolla. Siinä oli kyllä koko HJK-paketti nyt aivan täysin levällään epätasapainossa, koko toinen laita aivan apposen auki. Ja Vuoma joutuu aika lailla yksin pelaamaan 2 vastaan, eikä kukaan katso Mboui-liikettä. Ei Lingman, ei Kanellopoulos ja Toiviokin peittää keskustassa, joten Mboui täysin yksin pääsee nikkaamaan pallon Mäenpään jalkojen välistä. Aikamoista. Ja Vuoma pois ja Brooklyn hänen tilalle. Joten Oiko on siirtynyt nyt 4 linjaan. Toivio Tomasen toppareina. Brooklyn Koossevi Benissan. Laita pakkeina. Oho! Enginen toinen varoitus ja lentää sitten tästä pihalle, että HJK pääsee pelaamaan ylivoimalla 20 minuuttia. Sitten Mbouta kuitenkin ollaan pelaamassa taas kerran läpi. Mboui Mäenpää kaukana maaliltaan. Sitten ne lähtee keskitys sinne taakse, siellä ei ole ketään. Irvin. Lindman lähtee ampumaan, kun tila annetaan. Pakana pallon alle viimeisen vartin ajaksi. Se ei enää maaleja tänään tarvitse. HJK tarvitsee niitä nyt kipeästi. Palumetsä Brooklyn keskittää. Onpa laatua nyt tässä pallossa. Ja Koossevi Benissan. Sitten Irvin pääsee puskemaan hyvin ja niin torjuu myös Timbur. Keskinen kantapäällä yrittää jatkaa keskelle käsiin. Karinovic menettää Ostikka. Palloa laitaan. Nyt on klubilla monta ukkoa mukana miten pitääkin. Brooklyn hyvin tulee mukaan ja lähtee ampumaan kohti etunurkkaa, mistä Timbur pallon nappaa. Brooklyn tullut erinomainen. Tomas jätetään myös nyt sinne hyökkäykseen ainakin tämän pienen hetken ajaksi. Nyt Tomas vähän pudottautuu takaisin omalle paikalleen. Kone Hostikka suuntaa itseensä kohti keskustaa, ampuu. Timbur torjuu hyvin. Ja Panevesi näitä pelejä. Hyvän pelin kyllä Panevesi on pelannut. Siitä pääse mihinkään. Palumets. Ja nyt se putoaa sinne Irvinille ja vielä tilanne jatkuu, kun se lopulta kuitenkin loppovaiheeseen tästä luksusta. Luksusta on suomalaisessa futiksessa nähty. Se on 3 kertaa perättystä sinne mennyt.
Se on äärimmäisen vaikea temppu. Tämän ottelun jälkeen se on aavistuksen vaikeampaa. Panevesis voittaa 3-0. Ja Suminen pitäisi nyt sitten kotonaan tehdä 3 enemmän mennäkseen jatkoajalle 4 maalia, jos se haluaa suoraan edetä toiselle kierrokselle, joten aika suuren vuoren kiivettyväksi HJK kyllä tänään itselleen pelasi. Nikolas Goropsov iski rankkarilta 2-0 ja heti perään Noel Lembo rökitti ja iski ottelun 3. maalin. Nano. الكنترول تاع البالون تاع بريتو يدخل تايب في الكشه الكونكلوسيون والجول. اول فقط نو او فقط او فقط And in the Cymru Premier. I hope he does well. And we are off. It's the visitors in the red shirts, the black shorts and black socks. TNS in the familiar green and white tube shirts, green shorts and green socks. Jonah, how do you expect this game to kick off initially? Will it be cagey, do you think? I think if TNS, as per usual, if they can get it down, pass it around at the back, suck a couple of forwards in, and usually it looks like they're playing 4-4-2, which will give. I think that'll suit TNS because TNS always play with the 3 in the midfield. They try to pop the ball around in triangles, and that's a strong challenge. He's got to stay down a little bit there, Danny. You know, Danny is a European teammate. Stay down a bit. He's absolutely rattled him then, by the way. Yeah, dealt with that one in the end. And it's TNS with the ball, Leo Smith. Great Another ball. Wales Sea International. Yeah, tremendous. Great ball. And let's get it in early. That's a great ball. That's more like it. It's a goal! 1-0 to the New Saints. Brad Young on the end of the header into the back of the net. And with less than 4 minutes on the clock, you're a manager, you know what it's like to take an early lead. Fantastic start for the New Saints. Rev, 2 minutes ago we said let's get the ball in the box early. We've been watching the Euros for 2 or 3 weeks now. Has anybody done that? The ball goes down the right hand side. Daniels flips it in with a bit of pace. What a great leap from Brad Young. What a great goal. It's 1-0. Well, there's the replay there. Josh Daniels, as you said, fantastic ball in. Unmarked, rose, leapt like the proverbial salmon in the back of the net. Fantastic start for TNS, flying the flag not only for the champions of Wales but for Welsh football in general. We have to remember that, don't we? Well, the New Saints again chasing that ball, but once more hooked clear. Well, it drops there to Davis. That's the same one again. And is it 2? It's an early. Oh no, the flag's gone up for offside. The flag has gone up on the far side. That must be marginal. We'll have That is absolutely marginal. We will have to look at that one. Let's get the VAR on this. He comes from behind. Let's get the VAR on this one. Looking at the replay. No, well, it doesn't look like to me. The screen is not that good at the present, but well, that would have been a fantastic double boost for the New Saints. At the moment, though, they're waiting. They're still checking. Well, we are waiting for the verdict. Welcome to the world of VAR, Jonah. Well, would this be the first one ever in, in the Champions League for a Welsh side? And let's hope it goes for us. Well, they're still deliberating on this one, aren't they? The jury's out. What will be the verdict? We shall see in due course. Yes! Yes! It's a goal for the New Saints. Brad Young, 1-2-0. 2
headers. Well, we were wondering what would be the outcome there, Jonah, but we got what we wanted. It just looked to me at the beginning that he'd come from behind the first centre forward. He got centre half. He got in between the two centre halves again. He's rose up. He's guided his header in, and at present he's unplayable. You know, if you're looking at the 5'9" striker, you're not looking to having that sort of aerial dominance, but it comes in again. He guides it into the corner. That is top class finishing, and that is why TNS are currently 2-0 ahead. Certainly looking good so far, but if we could make it to the break, 2-0, looking very good indeed. The Montenegrins, though, down the left-hand side into the penalty area, ball played across. Just wide there, another warning there for the New Saints. Got to score, mate. It's got to score. They got in too easy. The boys knocked off then. They didn't track the runner. The wingers didn't come back and track the fullbacks. He's pulled it back. You see on the replay now, he's got to score. He's got to put that in between the sticks. Everything is right. They haven't tracked the fullbacks. Pulls it back in. His first touch is a great touch. It's got to be on target. That is some relief to TNS there. That's a big miss. Yeah. Corner for the New Saints on the right-hand side. Lots of players in the penalty area. Bodenham's the target again. Rises. It's in the back of the net. It's 3-0 to the New Saints, and Danny Davis got the touch past the keeper. And you were saying 3-0 would be great. Well, 3-0 is great indeed. I'm being a little bit miserable here. I'm just not counting my chickens yet. I don't know whether they were asking for, he's not giving nothing. It looked like a little push before it come in, but for Danny Davis to get forward, it looks a tiny shove as it comes across. But it drops, and Danny, what a great finish from Danny. Opens his right foot up, side foot volley into the back of the net, and the left back puts his team 3-0 ahead at half-time. And we are now encroaching dreamland in Oswestry. Dreamland indeed, and thank you for joining us this evening on the TNS TV. Powered by Planet Hippo and driven by Henstone Distillery. So a corner down on the right-hand side. FK Desic, the champions of Montenegro. Lots of players in the penalty area. Ball on the edge of the 6-yard box. Great header in the end. Danny Davis it was who headed it away. Davis again. Ball whipped in once more. Header, great save from Robertson and hooked away by Pask. As you said though, Jonah, earlier, you've got to give credit to the Montenegrins. Well, they're showing that they can, you know, if you're, by the look of it, if you're taking a 3-0 lead to Montenegro, right, they wouldn't think they were completely out of it, because they have had 3 almost gilt-edged chances, and, you know, TNS, as good as they've been on the break and as good as the goals they've scored, the Montenegrins, they're not over and done with this tie yet. Yeah, as you see, Jordan Williams and Brobble usually get forward a lot more than this, but it looks like they're just dropping in behind Brad. He's there, mind, by the way. He's got a chance here. Of himself, doesn't he? Brad Young. Oh, it's a save. It might have crept in, you know, that was on target. It's a great effort again. He's running himself into the ground here. As the captain. It was a great ball out from the right back. They're 2 against 2, by the way. He's got to get there. Can they get the shot in? Well, great play from the New Saints. And that's a long-range effort, and just over the crossbar there. Rev, we can't underrate how well Josh Daniels and Danny Davis have played as fullbacks in holding up their forwards on occasions. There's the replay there. And as time ticks on, it'll suit TNS. Plays the ball in. Great. Oh, it's a brilliant save and a brilliant header. Is it Baker on the back post? Bodenham, isn't it? Bodenham. Yeah, It's a Bodenham Baker again. both went up for that one. Baker and Bodenham. Well, there's the replay. Baker, he's not offside. Great ball across. Chance to make it 4. Oh! How on earth was that not the 4th goal there? I think the offside flag's gone up at the end, by the way. Did the flag go up in the end? Ryan Brobble, you'd put money on him, wouldn't you, from that distance? Flag went up, so wouldn't have counted. Anyway, there's the replay there. But it looks like it's all over. Seconds to go. And it's a tremendous victory for TNS.
The referee has one look at his watch, puts the whistle to his mouth. It's all over here at Park Hall. And you were talking about dreamland in the first half, Jonah. Well, come the final whistle, we can definitely use that phrase, can't we, that word, dreamland. It's beyond our wildest dreams for the New Saints to secure a 3-0 victory, 3 goals, clean sheet, looking good for next week in Montenegro. Congratulations to Craig Harrison and all the lads. What a fantastic performance, and good luck for next week. Thank you. Avem imagini de la stadionul San Marino di Serravalle, unde FCSB are norocul să-și înceapă campania de Liga Campionilor. A fost o tragere la sorți cu multă șansă pentru campionii României. Au dat peste cel mai slab adversar din cea mai slab cotată țară din lumea fotbalului. Penalti. Îl dă. Da. Dar nu pentru ce am văzut, nu? A arătat hands, să știi. Da. Nu joc periculos, a arătat hands. Olaru trage pe mijlocul porții și înscrie. 1-0 din minutul 6. Olaru dă primul gol al FCSB în sezonul european 2024-2025. Edjuma căutând o soluție, pas la Olaru și șutul lui Olaru, superb! Bară gol, 2-0. Început are acest meci. Șutul e superb. Și bineînțeles e dat cu piciorul stâng. Totuși să fii o echipă de amatori și să ieși la pressing. Iată o pasă bună acum pentru Popa. Popa rămâne la minge și înscrie 3-0. Iliuță Popa. Primul gol. Primul său gol pentru FCSB. Primul gol al doilea meci. Are și pasă de gol, spuneam, în meciul cu Corvinul pentru Ștefănescu. Și golul 3 al FCSB-ului, tot de la el a plecat. Cu o verticalizare în stilul lui Edjuma. Cred că mai multă energie cheltuiesc la horele astea. A plecat bine pe culoar, dar sigur, nu poți judeca ce calitate au aceste faze, având în vedere liniștea profesională pe care o întâlnești din partea adversarului.
a reușit să recupereze, iar acum atacul lui Luis Felipe cu această pasă pentru șut și mingea rămâne la Iliuță Popa. O fentă și este 4-0 Iliuță Popa, dar să știi că joacă admirabil faza asta. Sunt visători. Adversari visători, campionat mic, apropiate, dacă nu cumva mai mici decât în România. Frumos, urcarea lui Edjuma, pasă bună pentru Popa. Popa pe jos și este 5-0. Al treilea gol marcat de Olaru. Acțiune șnur, acțiune admirabilă. Încă un asist dat de Popa. Apărare om la om a celor de la FCSB. Minge respinsă de Edjuma și un volei care se oprește în blocaj. Încă un șut alături plonjonul lui Târnovanu. Primul plonjon al lui Târnovanu în acest meci. Golinucci. Nu el, Emil. Nu e 19. Pupeschi. Aruț, pasă bună, da. Felipe. Șase, Niculescu. Dacă n-a fost offside. Pare să nu fi fost. Șutul lui Popa, inițial oprit de portar, dar apoi inexplicabil. Aici. Edjuma. Niculescu, 7. Ia să vedem încă o dată. Fază simplă. Pasă dată de Juma pentru demarcare inteligentă a lui Niculescu. A fost adus la echipă doar pentru aceste două meciuri cu FCSB. Iată-l întâmpinat cu mare căldură. Piovacari, spuneam, a fost autorul, spuneam împreună, autorul ultimului gol marcat de FCSB în Liga Campionilor. Aici este golul marcat. Nu e Piovacari, este Battistini. Și iată-i pe jucătorii sanmarinezi bucuroși pentru această reușită. E o bucurie curată până la urmă, pentru că au reușit să facă ceva absolut remarcabil pentru condiția lor de fotbaliști amatori. Manuel Battistini înscrie. Virtus punctează, este 7-1 pentru FCSB. Pleacă bine dintre Kiki și Haruț. Battistini pleacă dintre cei doi. Alejandro Muniz Ruiz, Hispaania kohtunik, paneb käima vilega oma esimese mängu üldse karjääri jooksul eurosarjades. Savitsec, vasakkaitses number 43, Aljas Krefl. Värava ette ja sealt peab tõrjuma Grünwald. Lihtsalt lükatakse sööt ja mees läheb ja lükatakse jälle sööt ja jälle mees läheb, et senderdus tuleb ka ja esimene tuleb siit. 6 minutit mängitud, kui asub seda kohtumist Aljoša Matko väravast Tšelja juhtima. Sloveenia eelmise hooaja, liiga hooaja parim väravakõit, 18 väravat, põhimõtteliselt samasuguse sörgi pealt lööb selle värava ära, nagu ta siin praegu pingi juurde jookseb. Jah, väga kergelt tuleb ja sellist uimasust. Natukene võib-olla isegi sarnane. Meeskond on 1-0 ees, miks ka mitte. Pole 10 minutitki mängitud, see tuleb taha posti, tuleb ohtlikult, pall on lahti seal ja 2-0. Ja 2-0, kui lastakse niimoodi omaks võtta. No siin mees juba viskab vabakaid. Damjan Vuklišević, keskaitsja, värava autor. Jah, vabakaid visataksegi vabalt. Ja täpselt sama vabalt mees ka trahvikastis selle palli sai ja
et siin on sisuliselt trahvikastis on alati keegi vaba, kes selle palli saab ja seal juures ei ole mitte kedagi. Siis sellisel juhul see San Marino klubi, oi, kus kolmas on lähedal, aga ei tule. Iga mees ei saa ja täna on selline lihtsamat sorti tööpäev, siis tundub. Kui esimeses mängus mängitakse korralikult, võib-olla pole vaja jälle. Polegi vaja, aga samas kui on selline nibin-nabin seis, kus siit nibin-nabin joostakse lihtsalt trahvikastis mööda ja penalt. Ja penalti põhjustab sealt Andreas Vaher, kellest mees läheb mööda otsajoont ja Alejandro Muniz-Ruiz eelmisel hooajal La Ligas 18 mängu. Sloveenia kõrgliiga parim väravakütt. Kaua ta siin Tšeljas enam mängib, ei tea. Matko lööb ja lööb latti. Vastu raame. Ei ole kõik täna ka Sloveenia poolt. Natukene õnnejumal tassib ka Florat praegu. Vaid, kui siit juba on külalised jälle tulemas ja trahvikastis pall. Ja nüüd, kui omale oleksid löödud ja jälle mehed jäävad kõik vaatama lihtsalt seda ja tuleb, kus on jälle vaba mees täiesti. Kasti tagant tuleb peale löök madalalt, Grünwald tundus, et natuke hilja nägi seda, aga saab hästi tõrjega hakkama. Flora on ju saanud tulla ka omajagu tegelikult, lihtsalt lahendusi jätavad soovida erinevalt sellest siin, mis küll läheb väravast mööda. Endale rohkem väravaid lüüa. Nii, Senjovil nüüd võimalus minna, siit eksib natukene kaitse, Senjov võtab vasaku peale ette, läheb lööma ka, aga lööb üle. Positsioonides, kuhu Lepikul ei olnud sealt lihtsalt võimalik tal sööt. Siin on nüüd Soometsal kauglöögiga, Soomets lööb ja ei lähe palju mööda. Aleksandr Šapovalov, kes seal tribüüni peal istus ja mängu vaatas läbi, sööt siit ja siin on nüüd võimalus, aga Grünwald tuleb vastu hästi. Nendega, et okei, treeneri valik. Ja ju siis usaldada, nii ja siit on variant. Grünwald tassib praegu. 0-2-ga sa saad rääkida seda juttu, et teine poolaeg algab 0-st. Mõtleme, proovime nii alustada. Muidugi võib-olla nüüd sõnan ära siin. Ja nii on. 45 pluss 45, kui vastased löövad kolmanda. Mark Sabukovnik, selle autor. Mees siis, kes alles selle aasta alguses sai ka Sloveenia koondise eest oma esimese mängu kätte USA vastu debüüt ja jätkab siis nüüd eurosarjas Flora vastu 3-0. Tahtsin just öelda, et Damir Krasnar peab hakkama ka. See ikkagi mängu taas Bobi Čanec väljapoole keeravat annab siit seekord. Ja annab päris hästi taha posti, aga Grünwald on õigel ajal õiges koha. Kui meil vaatan, et siin Albert Riera on seal ka proovida saanud, et mees, kes päris tipptasemel mänginud, siit oli 4. lähedal, aga loogiline. Siit nüüd taga tuleb sööt liini taha, suluseisu lipp ei tõuse praegu. Ja Grünwald jälle. Peab ka ütlema, et siin selles olukorras Tõubias suutis. Oli rohkem laenul, sattus tema Newcastlis oleku aeg sellele ajale, kui siin mees kohe näitab, mis mees on, näitab Veeringule ja teeb sealt ära ka. Mees tuleb ja teeb kohe 4-0. Lihtsalt võtab ja teeb. Premier League'i tase, me ei olegi midagi öelda. Okei, praegu mängid Sloveenias, aga sa tuled vahetusest, sa mängid Sloveenias, aga jälle, et see tahtmine ja see klass, mida mees näitab, on täpselt see, et noored jalgpallurid, noored jalkasõbrad, kes te praegu vaatate, siis õppige. Võib siis veel rääkida, kui mees väramaga ära löönud, et Newcastlis alustas, ei panda valepidi. Nii on lihtsalt. Jällegi mängitakse läbi ja veel ja kannasööte jälle ja nüüd läheb ka ju väga peeneks ja nüüd vaatas Grünwald ka juba. On Tšelja nüüd taas kord tulemas. Paremas säärde. Pall uuesti trahvikasti, seal on mehi ja pahasti ja 5. Ja 5. Mis sa siin ikka ütled, kui ja mees, kelle jalad olid alles mõned minutid tagasi laktaati täis, tundub, et nüüd laktaat kadunud, aga naer näos. Täpselt samasugune rõõm näos on samasugune ja nüüd isegi rohkem seda, sellepärast et sai ka tema oma värava kirja ja nüüd on tõesti selline, ühelt poolt Tšelle poolt vaadates tordile kirss peal. Palju sinna nüüd rahvast tuleb rohkem kui täna siin neid Sloveenia, need 14 tükki seal tribüüni peal, aga rohkem tuleb ja see on teine atmosfäär, aga seda peab ka oskama seedida. Pretinieks mazliet zaudējis līdzsvaru, sāk grīļoties. Vēl viena piespēle no Janča. Ģegors! Tagad ieskaitīs. Esmu pārliecināts, ka šeit neko neatradīs Mārtiņš Ģegors pēc savainojumiem, pēc smaga karjeras un dzīves posma atgriezies laukumā.
saņem piespēli pēc sava bijušā komandas biedra Liepājas sastāvā Jāņa Ikaunieka. Ikauniekam vārds neieskaitīja, bet Jānis ar rezultatīvu piespēli izceļas šajā brīdī, kad vēl nav nospēlēta pusstunda. Šajās minūtēs ļoti labi strādāja RFS pressings. Vienkārši neizlēma. Un kreisajā pusē Maršs ar Emersonu. Tas ir tas trumpis, kas mums ir jāizmanto vairāk. Uzvaram gaisā! Ir Žiga Lipuščeks. Balodis! Daniels Balodis pie tālā stāva ar galvu un ielido bumba vārtos. 2-0 Stūrstiens, izcili izspēlēts Stūrstiens, pirmajā puslaikā bija 5, tagad pirmais otrajā spēles daļā un savā pirmajā Eirokausu spēlē RFS sastāvā. Pirmo reizi pamatā 6 gadu laikā Daniels Balodis gūst vārtus, latvieši gūst vārtus. Ikaunieks ieskrien, nē, Paničs sit un iesīt Paničs! Mēs to negaidījām, mēs nezinājām, kā viņš tamāk. Bet Stefans Paničs ar tiešo brīvstienu panāk 3-0 RFS labā Čempionu līgas kvalifikācijas mačā. No šī bija īsta ugunsbumba, kas par ātrumu apaļajiem priekšmetam ielidojot augšējā vārtu stūrī. Patiešām šeit varbūt nostrādāja skautings. Sliktā nozīmē priekš Lārnas komandas. Droši vien viņi izpētīja, ka Jānis Ikaunieks ir tas cilvēks, kurš visbiežāk ir šādas brīvstienas. Un te pēkšņi lielais lācis no Serbijas. Guys, please subscribe and press like.
Срещу българския шампион в ролята си на аутсайдер. Начало на двобоя, аз съм Никола Крънчев и ще бъда ваша компания в следващите 90 минути. Лудогорец стартира Европохода си за 13-ти път в своята история. Да се надяваме, че той ще бъде оживление по трибуните. Лудогорец с възможност да прати топката в наказателното поле. Тодор Неделев е за топката. Късо изпълнение към Рик Джонатан. Страхотно действие от Рик Джонатан. Бърнар Текпетей. Това трябва да бъде 1-0 за Лудогорец. И Текпетей прави така, че българският шампион да започне 13-та си кампания в европейските клубни турнири по перфектен начин. Изглеждаше напълно разочарован Андрей Демченко, специалиста начало на Динамо Батуми, но сякаш нямаше какво да очаква и да изисква от своя отбор за защита, при положение, че това беше едно тактическо, изпълнено по перфектен начин заучено положение от разградчани. Тук индивидуалната класа на Рик Джонатан елиминира съпротивата, а след това движението на Бернар Текпетей не бе проследено от нито един футболист в бяло и синьо. И по този начин в края на завършилата преди буквално месец и половина кампания Славкон Витри, но сега отново е готов за действие. Възможно за Лудогорец спасяване на стражна топката пред лицето на Антон Недялков. Годошаури, един от най-острите футболисти на Динамо Батуми, си търси позиция за изстрел. Беше му позволено да кръжи около границата на... че сезонът в Грузия е с по-различен формат от този в България. След малко обаче за това Рик Джонатан може да направи резултата 2-0. Греда и топката попада в мрежата. Лудогорец нанася втори удар, този път кинжална атака разсече отбраната на Динамо Батуми. И вече българският шампион прави сериозна стъпка към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Георги Дременджиев може да бъде доволен от представянето на неговите футболисти. Рик Джонатан завърши по перфектен начин атаката в зелено. Високо изнесен отборът на Динамо Батуми, опитващ се да открадне топката в близост до наказателното поле на Серджио Пат, но това следва, когато срещу теб е, можем да кажем, по-класен отбор, който умее да се измъква от подобни ситуации. С две подавания беше надиграна формацията на Динамо Батуми. Едно към Руан Крус, който овладя топката, и второ, което прати Рик Джонатан. Джонатан с топката изчаква включването на своите съотборници, изчаква още помощ. Руан Крус, Аслаквон Витри. Бернар Текпетей ще стреля. Този път право в обяч. Тодор Неделев с много пространство пред себе си праща топка към Фон Витри. Отново подаване, Неделев стреля, спасяване на Рикардо Силва. Силно изритване към Руан Крус. Вандерсон овладя топката недостатъчно успешно. Педро Нареси продължава да дриблира. Подаване към Руан Крус. Възможност за 3-0 за Лудогорец. Топката обаче отново преминава над вратата. Голяма част от бранителите на Динамо Батуми тук за момент просто стопираха своето движение, очаквайки високо вдигнат флаг за засада. Нямаше обаче футболист на Лудогорец в нередовна позиция и поредния
можем да кажем 100% шанс на Порто, без обаче да успее да се пребори с сериозната конкуренция в един от португалските грандове. Гомис в наказателното поле, отново възможност. Топката попада във вратата и Динамо Батуми връща едно попадение. Отборът на Лудогорец застина за момент. Сякаш играта не продължава, а е спряна. И по този начин именно Владимир Мамучашвили напрати топката във вратата, най-опитният футболист на Динамо Батуми. Ще бъде интересно повторението да видим как топката достигна до тази опасна зона и защо нито един футболист в зелено не успя да реагира. Ето тук стартира всичко, Текпетей не проследи Гомис. И след това абсолютно нито един играч в зелено не посрещна Мамучашвили. Претенциите на Педро Нареси, знаците, които той показа, бяха за чут сигнал и в действителност наистина от някъде се чу сигнал от свирка и може би това обърка футболистите на Лудогорец, които за момент спряха играта си. Изключително интересен момент. Момент, който обаче завършва с попадение. А пък с номер 19 се появи Уерди Мар, едно познато име за българските футболни фенове. Футболист, който носеше екипа на Берое. Фон Витри ще стреля с прекрасно изпълнение, 3-1. В точния момент идва това попадение. Гол, който да несе спокойствие за футболистите на Георги Дременджиев. Спокойствие в момента, в който се забелязваше огромно напрежение, неприсъщо за българския шампион. Ледено-студено изпълнение на норвежеца Слак Фон Витри прави така, че към момента амбициите на Динамо Батуми да бъдат замразени. Никакъв шанс за Рикардо Силва. Надали има как подобно изпълнение да бъде по-прецизно от това на Слак Фон Витри. И така, Лудогорец връща своя аванс обратно на Хюе Фарма Арена. Въпросът от тук насетне. Бяло. Тими играчи на Динамо дебнат в наказателното поле. Остър пас. Дали пък по-скоро това не беше директен удар към вратата, който да изненада Серджио Пат. Намеса обаче опитния нидерландски страж. От днешния сблъсък победа с 3-1. Последен съдийски сигнал на Роберт Шрёдер от Германия. Отборът на Георги Дерменджиев стартира успешно пътя си в европейските клубни турнири. Բայց ինչպես նկատում եմ, կարծես թե չկան երկրպագուներ տրիբունաներում եւ լռության մեջ այսպես անցնելու այս հանդիպումը, ակամայից կարելի է հիշել Քովիդյան շրջանը։ Փյունիկի ավակի պարտականությունները կատարում է Սերգեյ Վակուլենկոն եւ հենց Փյունիկից էլ սկսենք դարպասում Հենրի Ավակյան համար 16 պաշտպանությունում եկեք ըստ նախնականի, հետո կհասկանանք թե ինչ սխեմա է դրել։ Մելիքյանը աչից Ալեմաո համար 22, Ձախից Ջունինյո համար 6։ Կա հանդիպման սկիզբը։ Առաջին հերթին նկատեցիք Արտակ Դաշյանի եւ Հովանես Հարությունյանի բացակայությունը։ Շարունակի վայելել գլխավոր մարզչի վստահությունը։ Հեռացնում են գնդակը Մինսկի Դինամոյի ֆուտբոլիստները, լավ ներխաղացում է, վտանգավոր է Մենդեսես, հարված եւ փրկում է դարպասապահ, եւս մեկ հարված։ Առաջին հնարավորությունը եւ խաղի մեջ մտավ դարպասապահ Ֆյոդոր Լապոուխովը։ Ագդոն Մենդեսեսը առաջին իսկ հպումով կարող էր բացել իր գոլերի հաշիվը Փյունիկի կազմում, այսպես է ընդհանրապես Փյունիկում գալիս են ֆուտբոլիստներ, որոնք իրենց ակումբներում մշտապես խաղաժամանակ չեն ստանում, շատ քիչ են խաղում, բայց այստեղ այլ մակարդակ են ցուցադրում, հետո ավելացրեց Ղարաբաղյանը։ Գնդակով դարձյալ Մինսկի Դինամոյի ֆուտբոլիստներն են փոխացում Տուգանային հրապարակ, շատ վտանգավոր է եւ անդրադարձից հետո Հենրի Ավակյանը վերցնում է գնդակը։ Խաղում է Փյունիկը 4 պաշտպանով, Վակուլենկո Բրատկով կենտրոնում, աչից Ալեմաո, Ձախից Ջունինյո, Ձախ լատերալը, Ձախ վինգերը ներողություն Ղարաբաղյանը, աչ եզրի երկայնքով խաղում է Դավիդյանը, շատ վտանգավոր էր, գրոհում է
Բելարուսական թիմը փոխանցում թիկունք Սելյավա բարձրից, նորից բարձրից դեպի Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է եւ Բրատկով կանգնեց Սարվածի ճանապարհին։ Իհարկե դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Առնվազն 3 քաղաքես այնտեղ կա, վտանգավոր է եւ դարպասաձողն է փրկում Փյունիկին։ Պրոֆին Մելնիչենկոն կատարեց այդ հարվածը եւ իրոք այստեղ բախտը ժպտաց մեր թիմին։ Տանուլ ենք տալիս արդեն երկրորդ հարկը, ընդ որում Մելնիչենկոին ոչ ոք չէր հսկում, Կարաբայը ու նորից հակապրեսինգի է դիմում։ Դինամոն ու վերադարձնում գնդակը։ Եվս մեկ փոխանցում արված ու նորից Ավակյան։ Հաղթող դուրս եկավ։ Գրող զարգացնելու հնարավորություն տալիս դիմակիցներին Ալեմաո, փոխանցում Աչեզը, Դավիդյան։ Շարժվում է առաջ Դավիդ Դավիդյանը, շատ լավ անցում է ձեռնարկել, մտավ Տուգանային հրապարակ եւ հարվածից հետո Լապոուխովը վերցնում է գնդակը։ Հետո կարող է բարդություն առաջանալ, Էնրիկե Կարաբայան է շարժվում առաջ, փոխանցում դեպի Օտուբանջոն, Օտուբանջո, լավ է գործում Յուսուֆ արված։ Եվ միթե կարելի այսքան լավ գործողություններից հետո այսպես հարվածել Յուսուֆ։ Կար փոխանցում առաջ, վտանգավոր է և շատ վտանգավոր է ուղղայաց։ Ալեմաո, կարծես թե փոխվել են դերերով Ալեմաոն ու Դավիդյանը, Օտուբանջո փոխանցում և վերցնում է գնդակը Լապոուխովը։ Մայա Ալեքյան և դարպասապահներ Միքայելյան Բուչն է, վտանգավոր կարող է ստացվել ու Ալեմաոն է փակում արվածի ճանապարհը։ Այսպես թիկունք նահանջել ու կորցնում է գնդակը, Կոչուկը, Ուդոն ու Կոչուկը լավ չհամագործակցեցին, վտանգավոր կարող է ստացվել, Պոծտրելովի փոխանցումը և Մելնիչենկոն չի հասցնում դնել ոտքը։ Երիտասարդ հարձակվողը առաջին կեսում փայլուն 2 հնարավորություն ունեցավ նրա հարվածներից մեկից հետո գորեց Դինամո Բաթումի։ Սավեչը և հիմա վտանգավոր կարող է ստացվել Օտուբանջո ու նորից փրկում է Լապոուխովը, բայց կար խաղից դուրս վիճակ, բայց պահ չի օգտագործում Յուսուֆը։ Այսպիսի պայրը պետք է օգտագործեն, իսկ խաղից դուրս վիճակի վերաբերյալ իհարկե հարցեր կա։ Ժերդև, տեղափոխություն աճ, Վադիմ Պիգաս, Պոծտրելով, բարձրից փոխանցում, հարված։ Բանջո պտտվեց իր առանցքի շուրջը, իր ոճով աշխատեց այստեղ Յուսուֆը, լավ փոխանցում կատարեց դեպի Կարաբայոն և շարժվում է առաջ Փյունիկի 18 համարը, Կարաբայո, բայց որքան թույլ փոխանցում նա կատարեց Ժոաո Պարեդեսին։ Դրա անուն ազգանում։ Փոխանցում ձախ եզր, Լոպեսի փոխանցումը և Ավակյանը վերցնում է գնդակը, շատ վտանգավոր էր։ Վադիմ Պիգաս, երկար փոխանցում առաջ։ Ալֆրեդ իր փոխանցում ստացավ։ Շատ վտանգավոր էր և գնդակը հրաշքով չհայտնվեց Փյունիկի դարպասում։ Ինչ պահ էր և բախտը ժպտաց այստեղ մեզ փոխանցումը Մելնիչենկոյի, ընդհանրապես Մելնիչենկոն լավագույններից է խաղադաշտում։ Բելարուսի անկախացումից հետո 8 անգամ Մինսկի Դինամոն դարձել է երկրի չեմպիոն, հարված և կենտրոնով էր Մայա Դավիդյան, Փյունիկը վերջի րոպեներին փորձում է անընդհատ գրոհել, շարժվում է առաջ Դավիդյանը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Օտուբանջո։ Եվ ստանդարտ, տեսնենք ստանդարտը ինչպես կօգտագործի Հայաստանի չեմպիոնը։ Մինսկի Դինամոյի 10 համարը փոխանցում թիկունք, իսկ Լոպեսը լավ փոխանցում կատարեց Պեդրո փոխանցում և Վակուլենկոն հեռացրեց գնդակը, շարունակվում է գրոհ, Պիգաս ասց է ագրում և նորից Վակուլենկո։
Շատ ուշադիր, բարձրից փոխանցում։ Եվ Ավակյանը դուրս է գալիս իր տեղից ու բռունցքով հեռացնում գնդակը հերվից արված, շատ վտանգավոր է արված ու Ավակյան։ Հերթական սեյվը Հենրի Ավակյանի կողմից եւ ով էր մնացել այստեղ։ Փաստորեն եւս մեկ փոփոխություն է եղել, Բախարը եւս դուրս է եկել։ Խաղադաշտն նորեկներից է։ Տեսեք, ստացավ այստեղ գնդակը, արմարեցրեց իրեն եւ հարվածեց ու Ավակյանը փրկեց։ Բրավո այստեղ Հենրի Ավակյանին։ Շատ լավ դրսևորեց իրեն այս դրվագում։ Շարունակվում է Դինամոյի գրոհը, եւս մեկ փոխանցում, Ալևան հեռացնում, վտանգավոր է եւ նորից Ավակյան։ Ապրես։ Հրաշալի գործեց։ Չի աղթում Փյունիկը, բայց չել պարտվում։ Եվ պատասխան խաղից առաջ ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Vuković, Herrera, lijepa lopta Herrere, gol je! Herrerina sjajna lopta, Damir Hrelja neometan, gosti bi zaleđe, ali borac vodi. Izvanredan gol za Damira Hrelju, bivši igrač Željezničara, Igmana iz Konjica, momak iz Goražda, 2001. godište, glavom na Hererinu asistenciju.